айзур омад пура кардам додам як хонадора гирифтем мисли модарро бинем ки чӣ қадар номусо када чӣ қадар ғайрато када то ин рӯза бизнесмени ватанимо ай ҳамаш намиқафа дар дасти май дашмо метем барои идтон афарид барои идтон зинда бошед и барои идоматон ҳақиқати навароту хади фарзандон лайкнемо. салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон ба кулли бародарон. ман хостам як модара ба навор бигирам ҳам барои тарбия ҳам барои намуна ҳам модара бузургиша бинед ки чӣ қадар баҳри фарзандо ҷони худшона дариғ намедоранд. ки метавонад? фақат модар метавонад. фақат модар метавонад. ӯ мегӯянд ки чӣ қадар сухан бигем баҳри модар камай. як модара ман кам пеша ки мегӯям тона ки солҳои пеш кадоми солай ман намедонам зайдани худаш мепурсем гурдаша фурӯхта хона гирифта барои духтарчаш дар ҳамин хона духтарчаашо ба воя мерасонад дар ҳамин хона духтарчаашо ба шавҳар мета ҳози модар танҳоай мерем ай модари танҳо суолҷавоб мекунем бо ба фикрем ки тоҷик нестанд дигар натсиян ҳамаша шумо да мегӯянд нангу номуси модара бинен нангу номуси мақсад модара бинен ки барои фарзандош ҷони худша дариғ доштагӣ нест гурдаша фурӯхта як хонага гирифтагиай мерем ай пеш суҳбат мекунем якҷоя мебинему ай даҳани модар мешунавем рафтем. як бор дигар салом ҳаматонда апаи мавлия гуфтем мавлия бону япамона хайри ҳама мақсад ки ҳамин домда ҳама медонем ҳама мешиносанд солҳои пеш мақсад хизматаш ҳама халқда расидагиай мақсад ки ай соли чанда дар иҷа зиндагӣ мекунем? 2003 ҳам ин хонаро чӣ хел мақсад дарёб кардем ин хонаро чӣ хел харид кардем? чӣ сар вақте ки хай ҷудо шудам аз шавҳарам иҷа ман мусофирам ягон хеш табор надоштам баъд больницада кор мекардам хай страх хазайкагӣ зиндагӣ дар берун хай зиндагӣ кардам ягон чӣ надоштам хонаам надоштам квартираам надоштам ба ҳамун больницада ҳам зиндагӣ мекардам ҳам кор мекардам баъд ҳамунҷа я духтараки медсестрая одамо омадан мегӯянд ки хона надардорӣ биё мегӯям бурдата мақсад ки чӣ кун хона мегирам хай айзур омад кора кардам бурдама гирифтам додам як хонадора гирифтем як хонадора ба гирифтам хай зиндагӣ барои фарзандон ҳам вақто ду фарзанд доштина? не се фарзанд доштум хай катима будам дар ҳамин больница будам хай зиндагӣ дар ҳамин больница мегузашт любой кора кардам и пол шуштам хай барои фарзанд чӣ кор дорам хай модартон русану падартон тоҷик шавҳар карда аз шавҳартон ҷудо шудед я нигоҳ накардам на ёрдам кард на нигоҳ кардам худам ба ҳамун чӣ кор больницада нами кора кардам баъд ами хонаро гирифтам бо хай касал шудам касали қанд инвалидностный авария шудем шикаст ҳамаҷо шикаст бо больницада хоб рафтам ва гуфти духтарома ҳамҷа ба шавҳар додум бо чӣ хеле шуд ки наверо дар иҷа 4-5 духтаром амияташ шавҳараш монда катири ҳамида булон катир кудако катима яташ квартира дай уямакашуш мурдай рости гапам хача чӣ кардай баъд ира ба бачаем додум ки квартира мегирам хай катима все равно ҳамиҷа дай ҳамаш ҳама дар ёрдам мекунам ҳамикам барои дастам чизе меоям мардум данами чой табобат шитона мақсад кам ҳамҷада бугем духтурӣ мекунан ҳами домда ҳама мешиносаншон ҳама мақсад ки як хонага доранд хаим асос ки сарпӯш доранд сарпаноҳ доранд апаҷоно мақсади гап ки айни ҳол
اینم اومد ایده ما کلی برادرای غریب همه برادرای خیرخواه برادرای هم بیزنسمنی وطنیمون همش نمی قفل دستی مای درشمون بیتیم برای ایتون اپجون این برای ایتون رحمت شده خدوان سیوت کنم باشه این برای تونایی که خطی نویرات و این کسایی که گفته کسایی قندم مقصد که یکی وقتی اخیر دیگه ایداس میچینم مقصد کسایی قند چیدم خیلی خداوند بزرگ شفای کامل عطاتون کنه ما مقصد که تونستیم با اگر ایداس اومد با یاردم میکنیم برای تبابتون که خطونه تبابت ما به نهایت تعریف شما رو بسیار شنیدم که در همین دوم همه تعریف کنم که مقصد که این وقتش تا حاضر مورد خدمت میکنه همین دوم این مهنتاتون رو قدر کردن همه مقصد اون بودگاه پرس کردیم مقصد زنده باشین این ناموس مادر رو بینین که چقدر ناموسا کرده چقدر غیرتا کرده تا این روزا زندگی دارن اون زندگی خچون پیش بردستیم باقی تنسات و خانواد باشین کمی هم که باشه این مادر برای سلامتیش که این سلامتی این که سلامتی چند نفر دیگه در همین دامان تریتوری که بگیم همین تریتوری هستن همین تریتوری دوستی چندین نفر رو پیش این کس میان مراجعت میکنن مقصد که این پامون خدمت میکنه خلق برای سلامتیشون کم باشه کمک میکنیم سلامتیشون رو برقرار میکنیم ان شاء الله در خلق ما با خدمت میکنم باقی سربلند خانواد باشین همه اول اراده خداونده بعد ننگ و ناموس همین ناموس باشه همش میشه عزیز سربلند خانواد باشین در کجای باشین خداوند یارو مددگارتون زنده باشین و مثل اپای مولیا گفته و مثل اپای مولیا با ننگ و ناموس زمان کورایی که در زندگی همه خیلی زندگی در پیشپایی میگرد که با خسته اقفای زندگی شدن نکن تنسات خانواد باشین در کجای باشین نباشین خداوند یارو مددگار یکم گفتنی هستی تشکر زیاد کردیم ما کمک رسونده باشه همه در خدا که ما پیشبت فرستم همه با خداوند همه برادرای خیرخواه در یعنی من پیمان ما میگم که برادرای خیرخواه در کجا باشین نموجود خداوند یارو مددگارتون بازم در بالای سر فرزندانتون خداوند سایبانتون که بگردونه سربلند خانواده باشید زنده باشید